O ecosistema é o bosque. No bosque viven muchas clases de animales e plantas. Hai diferentes tipos de bosques: tropical, coníferas, con distintas clases de plantas, árbores, arbustos como piñeiros, acibros. No bosque viven animais como esquivos, cervo, cabras, búho, oso, raposo, liebre, ratón. O bosque é un ecosistema moi importante e que todos o debemos coidar.